Dobar dan i pozdravljaju kako ste, šta ima, dobar dan. Evo, odlučio sam da snimim jedan video pa možemo da počnemo. Samo da ja malo ovako da me vidite. Nešto ćemo danas vjerski čitati. Pa da počnemo. Samo da se upali taj klop. I počet ćemo. Ništa, danas ćemo pričati biblijske priče, tako da samo malo. I ovako, danas ćemo pričati zašto su izgubili svoj dom. Priča nam broj 4. Pogledaj što se sada dešava. Adam i Eva su istjerani iz rajskog vrta, iz prekrasnog edenskog vrta. Znaš li zašto? Zato što su učinili nešto vrlo loše. Jehova ili je kaznio, znaš li pogrešku koju su Adam i Eva učinili? Učinili su ono što im je Jehova rekao da ne učine. Bog im je rekao da mogu jesti plodove sa drveća u vrtu, samo sa dobrog drveća. Ali s jednog drveta Bog je rekao da ne jedu ili će umreti. To je drvo on zadržao za sebe. A mi znamo da je pogrešno uzeti što pripada drugom. Zar ne? Dakle, što se dogodilo? Jednog dana kad je Eva bila sama u vrtu, zmija sa njom razgovarala, zamisli. Rekla je Evi, neka jede voće sa drveta kojeg je Bog rekao da ne jede, no kad je Jehova stvarao zmije, njih je stvorio sa sposobnošću. Govorio to može jedino znači da je netko drugi govori i da je izgledalo kao da govori zmija. Tko je bio? Nije bio Adam. Znači, bila je to jedna od osoba koje je Jehova stvorio prije nego je načinio zemlju. To su osobe anđeli i mi ih ne možemo vidjeti. Jedan takav anđel postoje vrlo cool. Ohol. Počeo je misliti da bi on trebao biti vladar poput Boga. Želio da ljudi slušaju njega umjesto Jehovu. On je bio anđel koji je učinio da zmija progovori. Taj anđel bio ispostavljen prevariti Evu. Kad je rekao da će postati poput Boga, ako je jede taj plod, on je povjerovala. Tako je jela plod, a Adam je učinio jednako. Adam i Eva nisu poslušali Boga i zato su izgubili svoj prekrasan dom u vrtu. Ali jednog će dana Jehova gledati kako je cijela zemlja postala lijepom, kao edenski vrt. Kažeš ćemo učiniti kako ti možeš u tome sudjelovati. No sada da vidimo što se dogodilo Adamu i Evi. Izvan edenskog vrta Adam i Eva imali su mnogo poteškoća. Trebalo su teško raditi da bi imali hrane. Umjesto prekrasnih voćaka vidjeli su kako raste mnogo trnja i čičaka. Dogodilo se to Adamu i Evi jer nisu poslušali Boga i prestali su im biti prijateljima. Ali još gore, Adam i Eva počeli su venuti. Sjeti se, Bog ih je upozorio da će umreti ako jedu sa određenog drveta. Dakle, istog dana, kada su uzeli taj plod, počeli su venuti. Kako li su bili nerazaboriti što nisu poslušali Boga. Sva djeca Adama i Eve rodili su se nakon što je Bog istjerao njihove roditelje iz Edena. To znači da bi djeca trebala ostvariti i umreti. Samo da su Adam i Eva poslušali Jehovu. Život bi za njih i za njihovu djecu bio sretan. Mogli su zajedno živjeti vječno u sreći na zemlji. Niko ne bi trebao ostariti, oboliti i umreti. Bog želi da ljudi žive vječno u sreći i obećaje da će se to stvariti. Ne,
samo da će cijela zemlja biti lijepa, već će ljudi biti zdravi. I svako će na zemlji biti prijatelj sa svakim i Bogom. I sa Bogom. Ali Eva nije dugo bila prijatelj sa Bogom. Zbog toga kad je rađala djecu nije joj bilo lako. Bilo je bolno, neposlušnost prema Jehovi sigurno je donijela mnogo žalosti. Slažeš li se sa tim? Sad ćeš saznati. Adam i Eva imali su mnogo sinova i kćeri. Kada im se rodio prvi sin, nazvali su ga Kain. Svom drugom sinu dali su ime Abel. A što se dogodilo s njima, znaš li? Značite. Dobar i loš sin. Znači, sada Kaina i Abel obojica su narasli. Kain je postao ratar, uzgajao žitarje, voće i povrće. Abel postao pasir, volio je brinuti za malu janjad. Ona su izrasla u velike ovce i tako je Abel uskoro mogao paziti na cijelo stado ovaca. Jednog su dana Kain i Abel prinosili darove Bogu. Kain je donio nešto od onog što je uzgajao. Abel je donio najbolju ovcu koju je imao. Jehova je bio zadovoljan sa Abelom, njegovim darom, no nije bio zadovoljan sa Kainovim darom. Znaš li zašto? Ne samo zato što je Abelov dar bio bolji od Kainovog. To je bilo zbog toga što je Abel bio dobar čovjek. Volio je Jehovu i svog brata, ali Kain nije bio dobar, on nije volio brata. Zato je Bog rekao Kainu da se promijeni, ali Kain nije slušao, bio je ljut jer je Jehova više volio Abela. Tako je Kain rekao Abelu, hajdemo u polje, kad su bili sasvim sami. Kain je udario svog brata Abela, udario ga je toliko jako da ga je ubio. Nije li to bio strašan Kainov postupak? Šta vi mislite? Iako je Abel umro, Bog se još uvijek sjeća, Abel je bio dobar i Jehova nikad neće zaboraviti. Osobu poput njega i tako će jednog dana Jehova vratiti Abela u život, tada Abel više nikada neće morati umrijeti. Život će na zemlji zauvijek, neće biti lijepo upoznati osobu poput Abela. No Jehova ne voli Kainovih osoba. Nakon što je Kain ubio brata, Bog ga je kaznio, poslavši ga daleko od svoje obitelji. Kada je Kain otišao živjeti na drugom kraju zemlje, poveo je jednu od svojih sestara i ona mu je postala ženom. S vremenom su Kain i njegova žena imali djecu. Ostali sinovi i kćeri Adama i Eve također su se ženili i rađali djecu. Uskoro je bilo mnogo ljudi na zemlji. Dakle, šta smo danas naučili? Da nije dobro biti zao, trebate poštivati sve. I evo, hvala vam na slušanju. Nadam se da ćete naučiti nešto iz ovog današnjeg biblijske priče koju sam vam ispričao. Za još ovakvih videa preplatite se na YouTube kanal, komentirajte, lajkajte i šarajte. A mi se vidimo u sljedećem videu. Poz, lave, ustani, zapni, kreni. Ćao!